Eliza. Malo apito Eliza helu pe a koe whatapai pe ki he ngahi talakakato e whanua pe a moe lotu kaya tāke whahokanga tonu atu ai proklama koia. Hangi pe koia me whatahaanga me kau whai o ngō ki mo atu i aho pure lulu pena e tuku mai ai pe e iai pe a moe whatahaanga. Tatau pe i he aho ni koe aho whalai te ni koe aho ni maini. No ve mawanoa wataha ka koe hoko atu pe ia. Iono mui mui i koia o e tuunga koia o e lockdown ni. Kana mga tuunga ia me he pāsese e toko taha. I kau whalau mai i a pule lulu o wike ko o si. Hiri ai tesi pe kono siwi tuotolu hoko hoko. O mahino o ki ai vailasi koia. Ki he kolona pea pehe foki pea moi whahoko e ngā hinga au e ko ia a wai pe ke lockdowni o ta tawa tangata puni kai o maa foki ai vai whanua haapai. Tau whawhitai kotoa pe ki he otua e tawa o sia mai e whaosinga ko ia o i wike mai no pe foki ko tau whanonga ini ki he wike kahau to o foki ai lockdown i he aho sāpate tua pō heng heng koia ki he mōnite pe a whoki pe ngai mea kotoa ki anga maheni. Kai mahino pe whoki koe aho ane awhi, koe aho whaia ko nove mā, koe aho malolo whapure anga mahenia, koe koe konistu tone, ka okutoki whailonga ia i aho mōnite, aho walu koia o nove mā, pe koe aho monite koe aho malolo whapure anga. Neongo o kuto o lockdown ni. Kai kei hoko at pe malolo whapure anga ia. Ngahi ngāwe anga koe a pure anga tuke he pe ngahi kau tātau taha mai ngahi wa ngāwe kekehe. Hange koe rotonga lele koe i e taimini. Pe koe essential services o kei pe nau ngahi programa nau toluia pe oku nau malolo whapure anga. Pe oku whakakonga pe koe hatu onga koe ia. Kai ke he koe ngahi o ngongo koe e toko mai, hange pe koe au ko whaike lau ilo, ki hono omi wha ofisiare, ai ngahi whamatala koe ia, kulai au pita pe ngahi whamatala ko avi holo, ka koe mea ko whae fia fia, tok mahino pe whoki me toonga ko ni koe, o ko omi me pure anga, koe au ko tau whalala koe ki ai, pia moe whanonga koe ia ki he kahau. Ko i heni pēni iho ka o CEO, pēa pehe whoki ki he 8 minutes tai pot ngā ue ko ia ki he mo ui, kai o maa whoki ai tale kita pot ngā mo ui, ko e skiltar puri ma skiltar ki kabineti, ka maa whoki ai brikatia, ka o tawa ene awhio, pe mai komisiona polisi, ko ekno pere fie la kepa, pea ko lawe i atu ko seni pe moknau tōru me ngai kau tātu whaki o ngongo mo whakamatala ka o kai ke futola heo hange koia ko i anga maheni ngai whataha anga koe ki mua ka koe mea pek tau fie fie ai ai ke i hao koe mo malo koe a tonga ni pek tau fie fie ko tau pe ai i ofa ai o tua whainga maari ngai mea ono ka atoa pea pehe ki a ngahi tōto oni fo o e toku mai heni pe ai pe ngahi whainga maari ke whai ngahi whehui te tau whanonga whakatahat pe mo e le teo e whaema wal fitpoi ni mā kai o maa whoki ai pesi Facebooka Broadcom FM Broadcasting ko he ahoni hange pe ko ane a whi
aho whakaofa a loto nuka alofa neongo ko aneuhu na e uhalahi au pito a loto nuka alofa ia. Ko ia o mai koe ke hoata ko ulo mawhana mai e la a pe fia ko toa ai tā ko toa neongo te wakai a kepe o ke penga i whetu au fia ai langi. Koe ka toi whakataha i nia ke pe ko a mea fo o. Ko e toi whakamanato mai pe ia mea po os mahino pe ia ka te tau tō rena e pe whakaukau ka whaiwhangi ko toi i ai ha whahinga tō ngā whewhe na ngāri whakaloloa te lockdowni ka ko tau osile tau tō luia o ko tō o pe lockdowni ia i pōsa pate o hangi pe ko ia na os whakaha mai koe ki moa. Ko e ahoni a whalai te ko anga mahini pe ia taim pongpong i whawhai ai whakataha ko ia ai ho ik minista i kabineti whakataha pe mo e ik pare mia pe a ko lave i pe i lo kabineti o ko ke i ai pe a knau tolu ai kau minista o whakahoko pe anau tata noa ai ko le lava pe ia ko kamata lewa ai whakataha anga ko ni pala os whaha pe ko i tolu ko ngā koe whalaite ke osi wawe pe kai taktaha whoki a te tāko toa ko nau kolo mo nau ngai wheitu pe a iai pe mai ngai polokalama ngā ue ko ia ke whakahoko i he toenga ko ia o e wike mai ngai whotutu o ke wike kaha o mahina ko wika au lahe au pita ngai whatongi au whahokai tatau te whita pe ki he ngai si whapore anga ko ia tau whana wako ngai kalasi ko i ki olunga na rotonga study week pe ko week te CV nia fai no fama ma o la fanki a ko hinga foki ko programa ko ia ko na te waki ko e ki ai ka ko a malolo nge ko le lave ke ani na yange ko a malolo fa pre anga ai a homoni te ia ko nga ki tok fai longa ke ai a fa ko ia o novema ko e ngahi mea whokoi leo whai whiongo aki ko e i tonga ni ko e whehu i ai toko lahi. Ko e tō ange ko lockdown i he pōsa pate mai no whoki ai hoko ko e wike kaha u ko hi ko ngahi ngawe anga ka e matak mau inga mari au pita ke kau ngai whapure anga ko inga ke mo whanongo lerei mai he oku iai whoki ai tōtō ni ngāue ke kau ngāue whapure anga kai uma afo ke ngahi kau taha pe koe ngahi poa te ka koe ngahi kau taha ia koe ai pure anga i taim te tau pe whoki koe ngahi kau taha wha business i koe ngahi kau taha tau taha neongo ku nau tau taha ka ku nau whou pe i ngahi tōtō ni oku whou ai ai pure anga koe koe ngahi business whapure anga pe koe koe ngahi kau taha whapure anga ka koe anga maheni pe ia o a whanua moa pure anga koe hape tā ke kina koe o kwhai me pure anga ke le rei whakaloko fua e taha kotoa o tonu lewa ke ngai kau taha tau taha mai ngai business tau taha ke nau whou pe o whaita tau moia he ko mau inga maari e tau tau te whito he ka veinga koe ni o e whainga taa whamaman lahi koe ni pe akwa o pe ke ngahi siasi ma ngahi sino pe he whaito to oni o kunau si pou ko tawa pe ko hai angi mei he pure anga pe ako pou mo whai e ngau e whakataha ko hi ko whainga taa koe ni. Tau mai a ka pau e toha to umaha ki COVID tahi vai tongani. Ko hau e COVID o koe kintoi hange a whawai wahe. Pe ko alu pe ia ke kau ngai whapure anga ka ikai auria ke ngahi business tau taha. Pe ko alu pe ia ke siasi koe kai tuko siasi koe. Tau wakai pe ngai mea hoko i tō pure anga mo toha to umahaki. Kai ki toi whakalau taha mo ua mo fiha koe kakai ko tau pe tau te whito tau ki whanua koe ni tonga. Ai ai tau toko si i mo anga koe i tau mo ui mo i tau no fo o si mahino le rei pe ia kia te tau tolu hono kotoa. Koe mea ko ku whai ai fia he oku toko whaaho at pe whoki ai ngahi polokalama koe ni pe hange pe koe na o stalaki mai me ek pare mia ka o maa whake kabineti e pe heni pe whenga ki toko mai i ngai taim whainga maari e ngai polokalama pe heni
Hek mata ak toko ni pe ia, ke o mo mui ofi mai te nga kakai ko ia o i whonua. Pea ko po mea mai ai e pare mea, sekretar pule pe mo sekretar ke kabineti, e ka koka whano whakakoko mai e tau polokalama. O kore ki tau kamata. Matapa ki he taha mai o ne awhio e tau lotonga. Matapa hen ki a Lord Whila Kepa mo ho oiki. Ata whatap ki he tangata ik pare mea, whaiwhikauto e tā pohiwa te ane toa. Whatapa ki ho oiki minister e kabineti. Ka mai CEO e Health. Wak motolo ko tabe o kau media o tau i he whiawhini ke whahoko ate tau press conference. He kai ke toi whaloloa te ukore heni o whawhi ai CEO e Health, tok tā siare a kau ola, ke ne kataki mai o kamata e press conference ko ni au ki ha lotu kamata i he pongpongini. Malo. Atua maf ka mau tamai whahemane a Fiona. Mai ke mau fiu e unono mai ke a Fiona. Whawhetai ki ho tau hiu kwhai mai ki whanua koe ni. Ki whanua ni na e lomo he ulak ke whakamalu e tau he a Fiona. Mau toko ake o mau tui tamanga tupo ono ka mai tahini koe ni. Whare haa mo heo fo. Ka mai tangata ik palemia Lord Whila Kepa mo hoiki. Hoiki minister me kau tak ngawe mau heni he ahoni. Ka mai kau whai o ngongo o nau whakamafola tu ai popoak koe ni ki he kakai whanua o nau whakaongo mai ki ai. Tua mau kai kia hatua tamake ta i o mau loto mai mau whakaukau koe a Fiona o kune whai e tataki a ki whanua koe ni. Hai ngahi mea te mau whakamatala kai ngahi mea te mau whakahātu ki he kakai e ki whanua koe ni. Ke whaka mai ai pe ai tāpua ke a Fiona. E koe mau loto ia i he tui i he wafa pe ho alo ko si suklais ko mawha moi. Amen. Whamalo ki a Dr. Siale a kau ola no whahauku lerei e press conference e whiawhini a ki a lotu lerei na toko sana whahauko. I he tainimi te whaawhi e tangata eik pare mia ke ne mea to whahauko ai mahu inga ko i e press conference e whiawhini. Malo. Whatape ki e awhio ato mafi e tau lotonga. Tapu ki e awhio. I te poon, pe ke taini kuinina na spau. Whare hoa mo eofu. Tapu mo e sea whare area mo e hoiki no pere ane a whio. Tapu ke hoiki minister kabineti. Matapatu ke kau takilotu mo e haa whakalunga tonga. Tapu ke tātai whanua, mo whiwhinei whanua o tonga. Au mo mea mai he ope, me murina. Ka mo tonga e kini whoki. Matapata ki mo toa kau whaiongongo, o mo mea mai he ahoni. Kea tā ka mo toa se manit pare mia, ke watoa taitai lelei, mai ngai kautaha whaiongongo ko toa pe, o tau i heni, o te whamalo make ki e potunga e polisi, o mo ngawe o skia verenga, whamato ato, ke tau i e malu, e mo e hao ai tā kotoa, o i whanuani. Whamalo ki e potunga e mo ui, whakahauka e whatungi ala, ka pe ki e, ke whakahauka pe ai hu malu i, ki e tōlahi, o kakai e whanua. O e ahoi ne whaa ku os, o ko tau mai ni ki ahon, ki he ahono ni maa. Aia ko e kakato e tau whakahoko ai ngai tutuni, whakatangata, whakawhanua, ki e tāpuni whakatapui, tapui COVID tāhiwa, i tonga tapuni. Pea ko atua ia whakamalola, ki e kakai ko tāpe whanua, o mou tokoni me pōpō o tauhi a ngā i tūtūni kotoa ko whakahoko atu ki e malu, mou i lelei, me hao a tā kotoa. Nā e tuku atu me ofisi pare mia ane afi, a e hoko atu e ngā ue,
Kai pehe fo ke tuanga huhu malui. Pea koe au mai koia ki he pongpong ini. Koe wharai te kono nima nove ma. Ua e huhu malui. Ki take ti population. A fofua ke pese te hiwataha. Ai first dose. A wai e whamalo lai pita ki potunga mo ui. Mahino mai ai tokanga makea e kakai. Oi whanua ke malui. E nau mo i lelei. Ke nau ngai whamiri. Ke ngai kolo. Kai pehe ki hako tupu e whanua. Ma te whamalo. I e tokon nai ko lava e kakai e whanua. E te malui ange. O tau kakai whakalukufua. Pea koe tokoni lahia. Ke ngai whaitutuni. Ke kahau. Ke kei mau. A ngai taua taina whakautua o tau kakai. Whakataha. Mo e talangofua ke ngai tutuni. Whakafonua. Ke tau ia tonga. Ke maluange. Ma teo te wange. Mo mao whainga maari lei. Ke tau iaki. Hai mahaki whakamamani lahi koeni. Ko hake mai ko tau whanua. Koe haoni o koutui. O ku te ui hata whakataha ke tau whewaiwai akpe. Ke ngai tunga ngā ue maunga koe ni. Mono ngā hipore e taua o mai ke haoni. Te utukai ngai uraka whainga maari ke komisiona e polisi. Leo leo. Ke Brigadier Whiola Kepa. Ke mea ki a mea au make whelave i me ngā hi. Au si koe ni tau tutun whakataputapui. Mua toe whakamanat pia ngā mea. Ke kakai e whanua. Peka o sia pa to kore ke minista mo ui, mo e takita mo ui. Ke na omi e tūkunga, o kia ia e tōtā koeni, ne puke kolona wailasi, ka pehe ke kau whalau, whakalufua e toko ngau tāwha, minusila, ka pehe foki ki e kau laine mua, o nau kei he kolontini. Peka lawa ia, toki tukatu, lewa whainga maari e, ki omi hangai whiu. Malo atu, malo. O malo atu, kore ke hufanga e whakatapuna si whakahokat mei muan. Ka e o atpeha ki whamatala rono, whikakumu ngā aue. Ai pun ngai polisi, kau tawa ina whiongo pia mo e ngai polisi whakolo. Ngai koe mea ko mea atu kia minista, ki he ngā aue koe ni. Ki ono malu i o e kakai e whanua. Pea o ku tupehe tuunga o whakawhia maari. He talangofua, whamalo pehe talangofua e kakaitonga. Ke ngai tutuni. Ko i ki mea pēru nei as. Whiunga mo e kakai ene e toko tongo futu. Ko puke na toko whakahu o tātikit. Ki he whai kawa. Ko e ngahi mea kon ki he whai kawa i api. Pe koe kalapu, pe koe polisi whakakolo. Ai au kore atua i ke kakai e whanua, ke talangofua mua ki ngai tutuni. Ko no whonga pe ke malu i ki tautoro, he ki taimi kone lockdown, ngā kai mahino, he puna ai mo ui tunga ukia e whanua. Ka koe maha koe mea pe update atu. O kau mo whai kawa, pe uki he polisi whakakolo, pe uki he kalap, o ta of moia. Ka ko toni ki he ngahi whiwhala waka, wa akon ki tahi, mahino e pita ngahi tuuni ko ia, o kai ki te whemau ke mawahe a tataha, me tonga tapuni ki he toke lau, pe ko ewa. Ke mō kātaki o tau himau e ngahi tuuni ko ia. Malo pita. Whamalo ki e Brigadier, ka koe Commissioner Police leo reo. Te u whawhi heni a Dr. Siarea Kauola, ke ne hoko a te whakamatala whakaigi ki koia ki e whiawhini. Malo. Malo pito hopanga ngai whakatapu. Ka tā ke te whaiataha ki i whakamatala pe ki he koutu pena mo osimea pe ki ai he tau press conference koia i he whakamoimitahana e mo mea be e whai sivi o e toka taha koe ni na e positive
I he aho ai nei whai ko he wikosi. Ki mua pe au whahate ai ola sivi ko ia, o whaampe ke whatonga he kakai, ai nā tūla koe whai sivi koe ulua ki mai ua, he ahua walu, pete whai he ahua hiva wikosi. Ai nei mahino whok na weak positive, na ki positive ka nei vai pe nei whie mau ke toi whakapapau, pe nei pe tau tānoa ki ai, e lava pe ke tupuen me ha konga o virus ko osmate, pe ko haki virus for all. Sai na tau sivile wa he monite o asia o negative. Sai ko ne negative ko ia pe na asia he tau press conference hono hoko. Ko ne kai fe ke fa fu haki ai ko hinga pau ke whapapau. Ke pau ke siv tu oa ke negative pe toki confirm wa negative. Sai ko sivi ko ne fai ane uhu ane nai ha uia o toi weak positive. Aia koe ka ko whaampe ke ki whakamatala hen ke mahino ai tunga ko ia he kuma o si ko ulai whaki me whakateknikare ai. Ka ko kana e swaipe ai tala noa ia ki ai mo ka o team at the WHO na mau whai referral ki ai he ahoni pe o whai mau tala noa ki ai. Pe a koe levo lo koe whahinga positive ko ia o toi ki vai ange ia he ulaksivi. Pea koe toi mea taha asi he fo i positive koe ni, koe konga pe o virus. Koe virus koe nok sivi koe hano fo i G ne ua, o whaia ke sivi, ai koe fo i E mo N2. Aia koe toi tai mini pūri au pute E, koe N2 pe o ke as float around. Aia o hange o ku whamoni mai, pa te alge vai ange, koe konga pe nia virus ko mate. Aia ko whaampe ke o hake ia ki whatonga i pe he whanua. Koe tuunga koe ke pehe o ku infectious e tō taha koe ni mautui koe ke infectious. O mautui koe tō taha koe ni koe historical case, koe tō taha pene o sea ni ki puke ki mua. O kai ko haki virus for all. O hanga he fo isivi koe ni o pa koe fie maari e lahi e pot ngā oiki ai. He fo isivi koe ni. Pea e kei hoko au peho no toka ngai o nai, pau peke whakakato ne ahua taha. Pea koe nā tūla pea historical case, ko whaambeke o hake pehe, o pehe pea, o vale pe ku positive, o vale pe ki negative, o vale pe ki positive. He kau he wakapana mo whatonga i pe, tau ki whamatalat ki mua, o pehe, taim ko shedding ia koe, o dead virus o pehe, o vale pe ku hao, as he misini. Ka koe tau whangi misin fuk tanga aki o very sensitive. Ai koe aspe haki konga i virus ia e positive ia. Koe ko whaampe ke whamatala me koe ke mahino ke kakai. Kia tau tolu e tonga ni o whakawhia maari e. E anga i mawongo oi. Ngā koe tia whahinga risk ia ke kau pāsese mo kau frontliners. Nengo te tau toksivi tato e tau kau frontliners e sāpate ka pau te nau negativi e pe te nau o taimia ke nau ata. Ko pamba ke hake heni ke mahino ke ki positive ko ni it's a weaker positive pe ko ne ngahi me fua ko he misini ne tala mai o kai ko ha hinga fua ia ke tau ho ha ai pe he o ke infectious to ta ko ni malo ko ki kamata pe e fa matala ki he ola ko ia sivi a ni ta to ko ko mai feo. Malo kau ki tāna ki atu pe. Tulau pe mo ik palemia kau malo at whela kep. Pea kore pe ke hufanga he ngai tala whatap ko o sena o whaki. Kai ata ke tāna ki atu pe ke tuunga ko ia kui ai keisi. O ko moilelei au pitope. Kai pehe fo ke toenga oi kau pāsese. Kai umaa ai kau frontliners o nau nofo i loto. Whakataha mo kau pāsese ko ne uangi au taha nima, ai ka toko taha fitu i tānoa, toko taha ua i makeke, pea toko valu lewa unau tokanga i kina i keisi i loto i e whare mahaki ko ia i mua. Oku tau salute ka atoa ki he kau frontliners ko ni, pea whamalo lahi ki he ek tau pure, ka mai ek tau, mo kau tau ene a fio, ni sa polisi, ka mai kau polisi, tā mate awhi, ka o mai kau toke tā, mo kau nesi, mo kau ngāwe ko toa pia pot ngai mohi, ok nau loka
nofo mau I loto whakataha mo ka pāse se whakalukufua. Kai ki ngata pe foki ai ka koe ola le rei koe ni e tau hoho malo I koe whamalo lahi atu ki hau eiki mo ka kai whanua I he tākanga e tau fohe. Pau gei ai amanaki le lei e te ke I malohi e tau hoho malo I ke ofi au pito pe ai tausifika o loaki ke pesete te au he tau I he hohiwa ngo fulutupu he tainimi. O ke ai foki ai wakai wha maman lahi ke tō ai whautua koe ni lahi I a tek nau tōru o I kai ke nau hoho malo I ue sia lahi e nau mo ui. I ngahi aho e tolu ko hili na aku kawat ke whataha lahi whamaman lahi ai kautaha ICN, International Council of Nurses. O kulaka hake I he toko taha kilu taha mano ni mawhi tupu ai kau ngā ue I he pot ngai mo ui ko nau pekia I he tōko ini ai kovita hiva. Kau kei whakama opo pe ai ngai whakamatala. Ai ako tō lahi koe ni, tō lahi ange ia I tō ngani whakalukufua. Aki nau tōru I he pot ngai mo ui ko nau pekia. Pea fie ma o foki I tō ngani ke lava maha tau ka inga o whakahoko ai huhu malu I he kono ui ngā e lahi ange whainga maalie ke nau puke lahi pe nau tokoto whare mahaki. Pea iai e whainga maalie ke wesia ai kau ngā ue ai pot ngai mo ui. Koe wakai atu peki he kahau ai fie mau ke tau nofo ma teu. Koe tahia ka veinga ko fie whakai ka te tau tolu ho uiki mai kakai o tonga ke tākanga e tau fohe. Tau nofo ma teu pe ki he kahau te ria na to iai hataha e positivi I he kaupasese wangeau tāwha he na nau wholau mai me whanua. Pea moe kolo o ku community transmission. Pea I he kahau he anga e tau tuu ka iai ha tau toe whakahoko ai lockdown ok fie mao pe ke tau nofo ma teu atu I he tainimi ki he kahau. Pea moe toi whamanato atu ai pe ai ngahi tu uni ko ia e pot ngai mo ui ke mau inga ke whano ngai mo ui haisini ko toa pe nofo wā mamao pea moe nofo whakatoko lahi fu fie mao au pito ia ke hoko ia ko no molo I he anga e tau nofo whakaaho I he ko eni kai pehe fo ki he kahau. Malo. Malo ia minister I he whamalala ko ia. Koe tainimi ko tau taim tari whiui, Sone. Malo pito koe ulaki whiui pe ia ko whenga mau ki eke kia ipe ko eke peke CEO ka koe mahalo pe ko statement peke kia ngā whakamalo hi mai. Ko mahino pito ho whakahoko mea koe ia na e positive pe alo negative pa koe te weak positive. Ko mahino eki he levolo kone kau whai ngongo u te ki asi mai pe kau kei pepe. Mahalo pe koe whimau ke whanongo kia kakai o koe ke nau whanongo lelei. Ke whakahoko mai koe ola me lie oe ne tau hoko pene he ki matapure koe ne huhu tu oua. Ke whakamamawhai mai ka pau na ikai ke huhu e ki matapure koni. Na ia e ola ke heia. Koe ulaki pe ke tau ke whamamawha. Si ou te kotmo whaiusi kaua. Na atama e kone koe kau frontliners pia hoko mai koni I he waka whamui mui. Na te puke atu mo e kau ngā ue o isolate 21 days. Aho e wata. Pea ne te wata mi ki I familia ne foki mai matapure ia ke community. Pea te atu mi ki familia o kau he isolation. O se aho e tolu toki whakafoki mai. Koe whihui pea. Pea kia haki allowance ke kakai kou te o atu koko koe. I fo I waka tatau pe utau tala noa ki ai. Ke lave ai family kono koe na te awa isolate fika ua. Koe fika tolu, pia kia hapalani ai pule anga, ki waka koe te hoko mai koe ha a nau whela lawe, pia mwe whaunga e whai aki hono o mai, fika wha o whehui wha mui, pia kia hapalani ngā ue e PSC, pia mwe pule anga, ke tau kau ngā ue se wani civile koe o kunau I tu o pule anga, ke whaunga whakafoki mai ke nau te whoki mau ngā ue, pia te aha pia mea au kai ke kakato ai. Maro. Maro soante tai fika ulaki. Koe ua tolu whaasa ke tuka tuia ka Chief Sec mo Paula ke na whaingai.
Koe umone au pito, koe mea mahu inga au pito ki whatonga i whanua e mahu inga i huhu maloi. Aia o ku whakawhia maari au pito, ai huhu maloi, he mahino ku malohi, ai toko taha koe ni, ki ene hanga taui, ai virus nei ai.